أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala neka je Allahu uzvišenom u ovom i u svakom drugom danu, na ovom i na svakom drugom stanju, na ovom i na svakom drugom mjestu. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio, a mogao nas je u zabludi ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, a mogao nas je gladnim i žednim učiniti. Salavat i selam, mir i spas neka je na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Draga braćo, poštovane majke i sestre, cijenjena omladino, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras u ovoj kino sali sve zajedno mogu poselamiti i zaželiti vam dobrodošlicu na ovu našu večerašnju tribinu. Posebne selame upućujemo ovdje i prisutnim imamima i glavnim imamima iz susjednih mežlisa, kao i svima vama, braćo i sestre, koji ste večeras sa nama ovdje, sve naše poštovane džematlije i džematlike, a posebno oni koji su se večeras potrudili da dođu iz drugih gradova na ovu tribinu. Molim Allaha Đelešanuhu da vas za svaki metar koji ste prešli večeras višestruko nagradi i da vam grijehe oprosti. Amin, ja rabbel alemin. Posebne selame i riječi dobrodošlice večeras upućujem svima nama poznatom insanu, vrsnom vaizu i predavaču, poštovanom hafizu, magistru Amar Efendi Bašiću. Velika nam je čast i zadovoljstvo da je on večeras ovdje sa nama, po prvi puta u Orašju u zvaničnoj posjeti na ovaj način i želimo mu da se lijepo i ugodno osjeća u našem džematu i u našem mežlisu. Jako me iznenadila večerašnja posjeta i vaš odziv. Zaista sam vrlo sretan da ste večeras u ovolikom broju. Nadam se da ćemo sa večerašnjeg predavanja svi ponijeti lijepe utiske i poruke. Evo, nalazimo se na kraju još jedne kalendarske godine. Bitno je da se svi preispitamo, da preispitamo svoje stanje. Šta smo mi to uradili u prošloj godini? Da li je Allah Đelešanuhu zadovoljan sa našim djelima? Da li smo se i djelić popravili u odnosu na prošlu godinu i tako dalje. Ja ne bi puno da oduzimam vremena. Svi smo se večeras, pa ja sam, okupili ovdje da poslušamo vas, našeg cijenjenog gosta. Svi smo radosni i evo, zamolit ću vas za strpljenje i da, dakle, predamo riječ našem večerašnjem gostu koji će nam se obratiti. Poštovani Hafize, bujno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio na put istine, a mogao nas je u zabludi ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, a mogao nas je gladnim i žednim učiniti, koji nam je dao sigurnost u našem gradu, u našem džematu, u ovoj prelijepo ovdje kulturnoj ustanovi, mogao nas je Allah bez te sigurnosti ostaviti. Allahu pripada zahvala na početku, Allahu pripada zahvala na kraju. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio onom velikom, zlatnom životnom pravilu, a to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk svim ljudima. I onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Mi molimo njega, gospodara nebesa i zemlje, da ovaj naš dolazak ovdje, druženje u njegovo ime, učenje njegove vjere, nastojanje da budemo bolji zarad njegovog zadovoljstva, da to sve bude znak, ako Bog da, njegove ljubav prema nama. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi kolege i mami, iz Orašja ovdje, naravno, svi koji ste prisutni, ali iz Modriće, iz Brčkog, iz Gradačca, možda ima iz drugih nekih mjesta, prijatelja sa nama. Hvala Allah, pa smo večeras zajedno i sretan sam da smo zajedno
da Allaha spomenemo, da zajedno zikr činimo i da jedni drugima kažemo ima nas evo na putu dobra. Jedno smo u želji da uzvišeni bude zadovoljan sa nama. Nakon zahvala Allahu i salavata na poslanika, posebno sam zahvalan Hafizu Ređi Siviću, glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Oraše, koji me je zvao, iskreno da budem, nekoliko puta me je zvao, ja nisam stigao od svojih obaveza da u kalendar uklopim nekako ovu aktivnost, a onda smo kazali hajde da napravimo neku aktivnost, možda izvan džamije, zbog naših prijatelja koji možda recimo nisu ni muslimani i dobro nam došli ako ima i takvih, sretni smo ako smo zajedno. Zbog onih koji možda nemaju iskustvo džamije, zbog onih koji možda lakše se, ljepše se, lagodnije još uvijek osjećaju u ovom ambijentu i mi smo sretni evo da imate ovako lijep dom kulture, da možemo zajedno da budemo i zaista veliko hvala od srca i Hafizu i njegovoj ekipi i saradnicima jer osjećam se zaista ovdje ugodno i molim Allah Đelešanu da vas nagradi najljepšom nagradom, što ste nas okupili večeras ovdje. Posebno mi je drago biti u Orašu jer sam čuo, nisam imao priliku da se osvjedočim, ali sam čuo i ranije i večeras sam dobio potvrdu da ovdje imam jedan lijep primjer suživota. Da ovdje zajedno žive i Bošnjaci, i Hrvati, i svi građani koji, što mi je interesantno bilo i znao sam za to ranije, ali volim kad dobijem potvrdu da ovdje svi vole Bosnu i Hercegovinu. I to nam je posebno jedan lijep, važan detalj, jer nas kad okuplja naša domovina, mi možemo da živimo zajedno bez obzira na naše različitosti. I to je naš ponos, to je naša dika i zaista mi je drago da imate ovakvu mogućnost da budete jedan primjer u dobru. I vi, naravno, svi kao Bošnjaci, muslimani, svi oni koji su pripadnici drugih naroda i da zajedno uz Božju pomoć činimo dobro zbog generacija koje dolazi. Vjera nam tu pomaže da nađemo pravi smjer i kompas. I vidite šta je život. Život je jedna relativna kategorija. Mi smo ovih dana razmišljali da li će ostati predavanje, da li neće. Mnogi gradovi su bili zatrpani u snijegu, vidjeli ste, veliko nevrijeme je bilo. Jednu tribinu sam i odgodio zato što tehnički uslovi ne dozvoljavaju prohodnost i tako dalje. I generalno, izazov jedan je bio specifičan. I jučer se desila jedna informacija, hoću samo da podijelim sama da vidimo koliko smo mi u biti krhka i slabašna bića, to zaboravljamo. Čuli ste vjerovatno da je jedan naš sugrađanin krenuo prije nekoliko dana na posao gore na Bjelašnicu, jednu od naših najvećih planina, i nakon nekoliko dana našli su beživotno tijelo. Vi ste čuli tu informaciju. Dakle, to je relativnost života, braćovi i sestre. Danas te ima, sutra te nema. Danas si zdrav, sutra si bolestan. Danas imaš toplu kuću, sutra imaš možda resurse, ali nestalo struje i ne možeš da zagriješ svoju kuću, nemaš mogućnosti. I to je relativnost ovog dunjaluškog života koju mi često zaboravimo. A vjera nas stalno iznova podsjeća da budemo svjesni ko smo i šta smo. I zamislite kako su na pogrešnom putu silnici, moćnici, ljudi koji su ove ili one vjere, ove ili one etničke pripadnosti, nebitno govorimo o principu, koji zaborave da će jednog dana leći pod zemlju. Da će jednog dana krenuti prema gospodaru koji sudi svima nama. Koji zaboravljaju da će ostaviti lijep ili ružan trag iza sebe. Vjera pomaže tebi i meni da imamo uvijek osjećaj za mjeru. Za ono što je ispravno, za ono što je najbolje. I u tom smislu volio bih večeras da se zajedno preispitamo na kraju ove kalendarske godine. Na kraju kalendarske godine volio bih da se preispitamo, braćo i sestre, o tom našem odnosu prema onome što je najvrednije, a to je naša vjera, to je glavnica koju nosimo pred gospodara nebesa i zemlje. Samo minutu strpljenja proći ako Bog da, uz Božju pomoć. Da vas Allah nagradi, vi ste došli, imali ste strpljenja za mene, ja ću imati ako Bog da strpljenja za vas, oprostite. Znate, postoji puno ovih nekih virusa koji dođu u ovom zimskom periodu. Ali ima jedan najgori virus, a to je virus koji znači
kad je jedan lopov ušao u kuću jednog pobožnog čovjeka, ovo je sad digresija, ovo nisam planirao da ispričam, ali sad moram jer izgleda da me ova prehlada još ne popušta. Jedan je, kažu, lopov ušao u kuću nekog čovjeka. I on je došao kod njega i ukrao mu je neki čilim, nešto uzeo, neku deku. I sada u tom trenutku njegova žena krenula da ide za tim lopovom, da stigne ga u toj potjeri. Onda on kaže, otišao je, pobjegao je, gotovo je. I nemoj više da trčiš za njim, kaže, ne možeš ga stići. Kaže, sad je, kaže, ukrao deku ili čilim iz naše kuće. Ali zamisli, kaže, tek bi prava šteta bila kada bi ukrao iman i vjerovanje iz naših srca. Braći i sestre, hoću da kažem, postoji puno nekih virusa ovih koji su u formi bolesti, ali oni su podnošljivi. Postoji lopovi u materijalnoj formi i oni su podnošljivi. Najgori su oni virusi i najgore su one bolesti i najgori su oni lopovi koji nam našu nutrinu kradu i razbolijevaju, a mi to i ne vidimo. Zato smo večeras tu da zajedno pokušamo, to je moj neki plan bio, da razgovaramo o jednoj važnoj temi. Na kraju ove kalendarske godine, preispitivanje, braćo i sestre. Znate šta sam primijetio? Kad dođe kraj godine, ljudi svi svode nekako svoje račune. Ko ima firmu, gleda tamo da uskladi one knjige tamo, kod knjigovođe je stalno, da se poravna prihodi, rashodi i sve ostale potrebne stvari. To je normalna stvar, to je potpuno ispravno. Ali malo je ljudi, braćo i sestre, koji na kraju godine kažu šta sam ja to novo dao u svom životu u ovoj godini. Šta sam ja to dobro uradio u ovoj godini. I šta planiram za sljedeću godinu. Znate što je to važno, braćo i sestre? Jer naš najveći životni cilj, naravno, pored Božjeg zadovoljstva, treba da bude da kad dočekamo 50, 60, 70, 80 godina života, nije važno koliko nam Allah odredi na fakije, da se okrenemo iza sebe i da budemo ponosni na ono što smo u svom životu postigli. To je suština i smisao, braćo i sestre, mladići i djevojke. Sam si doživi 70 godina života i okreneš se iza sebe i kažeš, hvala Gospodaru, odgojio sam čestitu i moralnu porodicu. Hvala Gospodaru, nisam ukaljao svoj obraz. Hvala Gospodaru, bio sam dostojanstven, nisam tražio od ljudi, bio sam na pomoć koliko sam mogao da pomognem. Bio sam dobar prijatelj, bio sam dobar komšija, bio sam dobar džematlija, pomagao sam svome imamu, bio sam u dobru, zajedno smo se trudili da budemo dio rješenja, ne dio problema. I tada život ima smisla. Čovjek može da zaradi milione, braćo i sestre. Može da svake godine, svake sedmice, svaki dan da svodi neki račun, ali ako dočeka kraj svog života, a nema ni na šta da bude ponosan, osim na dunjalu kojeg je zgrnuo, njegov život ništa ne vrijedi. I zato je, braćo i sestre, vjera potrebna insanu da mu dadne mjeru. Ne da ga udalji od materijalnog, ne da ga udalji od novca, ne da ga udalji od karijere, ne da ga udalji od toga da čovjek radi ili ne radi, ne, nego mjeru da mu dadne. I evo ja sam htio s vama večeras ovdje, tako sam i Hafizu rekao, jedan kuranski detalj i jedan detalj iz hadisa Muhameda a.s. na kraju ove godine. To mi je poveznica neka. Jer svodimo svi neke svoje račune, inventure i tako dalje, a treba inventura duše nekada da se načini. Znate, mnogo znači kada neko shvati da je vjera smisao čovjekovog života. Ja se sjećam jedne priče, to ću vam podijeliti sa vama, jednog čovjeka koji je dočekao otprilike 50. godine života. Znam lično čovjeka. I priča on meni sada svoju priču i kaže, imao sam jedan brak iza sebe, neuređenu porodicu, nesretan sam bio, radio sam ja, živio, ali nezadovoljan sam bio u duši. Dakle, život mi je bio, svodio se na to da čovjek živi kao hajvan. I kaže, ja više nisam mogao tako, teško mi je bilo što mi nedostaje neka suštinska sreća. I kaže, ja sam jednog dana, i tačno mi je rekao na kojem mjestu, to je u Sarajevu bilo, kaže, ja sam kleknuo na svoja koljena i ne znam ja ništa, kaže. I na Bajram čovjek nikad nije otišao. To on je nominalno musliman, ali nema on znanja o vjeri. I kaže, ja sam kleknuo na svoja koljena, ja sam kazao, kaže, Gospodaru Bože, pomozi mi, ja ne znam više put dalje. Ne znam više kako dalje. I gledajte, braćo i sestre, mladići, djevojke, nekad u tvom životu mora sve da se sruši da bi ti Allah izgradio kuću sreće u tvome životu.
Nekad se sve mora srušiti. Da te svi ostave, da te svi iznevjeri, da ni u kog više povjerenja nemaš, da ništa više ne ide, da samo zidove vidiš ispred sebe. Nekad se to desi u čovjekovom životu. Ja znam 1000 takvih slučajeva. Porodica ga iznevjerila, ne ide na poslu, ostavila ga njegov bračni drug, nezadovoljan sa onim što je završio od škole, ne zna više kuda će. Imao sam različitih slučajeva. I kad se nekad u tvom životu sve sruši, to je znak da ti Allah otvara vrata, da se sve ponovo izgradi u tvome životu kako treba. I kaže ovaj insan, dobio sam osjećaj tog trenutka, nisam bio blizak Gospodaru, nisam ja bio neki vjernik koji je klanjao, nisam znao da klanjam ispravno. Ja sam kad je tog trenutka odmah stekao dojam, kao da mi se koprena i crnilo sklanja ispred mojih očiju. Ja bih volio, braćo i sestre, da evo mi do kraja godine makar jednom u samoći svoje sobi. Da li je to večeras, da li je to za najluđu noć kada se bude grijeh činio na sve strane, kad se budu promili u krvi mjerili, takmičili se ljudi ko više promila ima. Zamislite to stanje, subhanallah. To je realnost našeg društva, svugdje na dunjalku. Ja ne osuđujem, samo govorim šta je realnost. Evo u toj noći ili večeras da insan dođe i kaže, Gospodaru moj, ja ne znam put, ali ti mi put pokaži. To je najveća snaga kada čovjek sa slomljenim srcem izađe pred Allaha. Da znate da na dunjalku nema veće snage od snage insana kojem je zulum učinjen ili onoga koji je ponizio sebe pred Allahom uzvišenim. Znate, mi nekad ovo slušamo pa kažemo, ma dobro da je to tačno, primio bi Gospodar dove onih ucviljenih majki i djece u Palestini. Primit će Gospodar dove. Ali onda kada on bude htio, u vrijeme koje on bude htio, na način na koji on hoće i onako kako on hoće. A u tom trenutku teško se zulumčarima i silnicima. To je Božji zakon. Samo što dunjaluk je test čitav. I kaže ovaj insan tako, počelo se sklanjati ta perda i znam sad tog čovjeka. Kasnije, hvala Allahu, u tim godinama našao čestitu ženu vjernicu, otišao na hadž, naučio sufaru, učio Kur'anu, hizmeti svome džematu. Kad vidim insana sad, sjetim se Allaha, subhanahu. Dakle, braćo i sestre, možda imaš 15-20 godina i razmišljaš o smislu, možda neko sa 60 godina traži smisao. Vrata Allahove milosti su otvorena za svakog od nas ovdje. I kraj godine nas podsjeća na to da mi u stvari sebe malo više suštinskim pitanjima vratimo. Jedan iz Kur'ana primjer koji sam hoću da podijelim, na kraju smo godine. Još 2-3 dana su ostala. To Hafiz naravno zna. Možda bih ja sad vas postavio jedno pitanje, ali da smo malo možda bliži, ali evo, nismo baš u učionci pa ću ja to kazati, ali evo, možda znate koji je zadnji kuranski objavljeni ajet. Većina učenjaka se slaže da je to zadnje došlo Muhammedu a.s. 9 dana pred njegovo preseljenje. Ne pitam imami, oni znaju. Ali nekad ste možda pročitali, možda ste čuli. Evo ja ću da vas na to podsjetim. I nije to slučajno, braćo i sestre. Zadnje što dolazi Muhammedu a.s. od objave jeste kuranski ajet iz sure El-Bekari, gdje Allah kaže Vetteku jeumen turđa'une fihi ila Allah. Thumme tuvefa kullu nefsi ma kesebet, wa hum la yuzlemun. Zadnje što pejgamberu dolazi, i to je poruka tebi i meni, da je misija objave Kur'ana upotpunjena sa ovim riječima. Budite svjesni dana u kojem ćete biti vraćeni Gospodaru svih svjetova. Pa ste nije rekao Allah, vi ćete se vratiti, nego bit ćete svi vraćeni. Znate, svaki će se čovjek i vratiti Gospodaru kada umri. Ali istinski sretan je onaj ko se Allahu vrati dok je živ. Svi će se vratiti Gospodaru, zato se sudnji dan u Fatihi naziva Maliki Jeumidin, vladar dana vjere. Svi će tad vidjeti, pa vidi trebalo je klanjati, vidi trebalo je ići u džamiju, vidi trebalo je raditi dobra djela, vidi trebalo je djecu lijepo odgajati, vidi trebalo je harama se čuvati. Svi će tad znati vidjeti. Ali samo oni koji su istinski Allahu se vratili dok su živi, to će primijeniti u svom životu. I gledajte, budite svjesni dana kada ćete biti vraćeni Gospodaru svih svjetova. Htjeli, ne htjeli. I zato blagoli se onima koji Allahu idu svojom voljom. Blagoli se onima koji svaki strah u ovom životu, zapamti, mladiću, djevojku, pogotovo o mladini govorim, iako i na starije se odnosi. Svaki strah u ovom životu te parališi. Bojiš se šefa, voliš da ga ne vidiš. Bojiš se roditelja, teško ti kad te ruži. Bojiš se nastavnika, samo da tebe ne upita, ne prozove. Koga god se bojiš, bježiš od njega.
Samo Allaha kad se bojiš, bježiš ka Allahu. Jer te od gospodara niko ne može zaštititi. Kad se Allaha bojiš, onda bježiš ka njemu da te on sačuva od svoje srdžbe i od svoje veličine. I to je jedna od najljepših veza koja može da se u životu postigne. Dakle, veza sa Allahom uzvišenim. Što više znaš za Allaha, što ga se više bojiš, zapravo više ideš ka njemu. A naše strahopoštovanje prema dragom Bogu, ono je u stvari uvjetovano, znate čime? Nije to strah direktno od gospodara, nego strah od toga da ne ostane čovjek bez njegove blizine. To je strahopoštovanje. To nije strah koji parališe, nego strah koji te motiviše. Strah koji podigne tvoje ambicije, strah koji te učini poletnim, strah koji ti dadne snagu i nadu i energiju. Jer znaš da on milostiviji nego što je majka prema djetetu. Jer znaš da on dao 100 dijelova milosti svoje, samo jedan za ovaj svijet, a 99 za budući. Jer znaš da od tog jednog dijela milosti je Kur'an i Kerim, od tog jednog dijela milosti je Muhammed a.s. Dakle, Allahova milost je neizmjerna. Kao što se kaže u jednoj predaji od Muhammeda a.s. niko nije strpljiviji od Allaha uzvišenog. Ljudi ga negiraju, ljudi mu dijete pripisuju, a on je, kaže, strpljivi, trpi njihove zijeti, njihovo uznemiravanje. I zato, braćo i sestre, Allah uzvišeni, svi će mu se vrati kada preseli, ali samo ko mu se vrati dok je živ, istinski je sretan. Pazite, ovdje 3 dimenzije ovom ajetu, hoću da razmišljam o tome iz ovog ajeta. Prva dimenzija, dakle, neminovnost povratka. Kraj jedne godine. Pa znam ste imate ljudi 10 godina prošlo, 15, 20, 30, 40 novih godina, 50 novih godina, nikad nije razmislio otkud ja na ovom svijetu. Šta je moj smisao postojanja? A suština je ovo, neminovan je povratak Allahu. Koliko god da insan živi. I zato je lijepa ona priča kad je onaj sin pitao, to zbog ove dječice hoću da ispričam, oni to malo bolje pamte i razumijevaju. Kada je onaj dječačiću pitao svoga djeda, kaže, dedo, šta je to? Kaže, život. Onda mu kaže, dedo, kaže, život je, kaže, sine, vrijeme između ezana bez namaza i namaza bez ezana. I sad ovaj dječak kaže, šta ti to znači? Pa kaže, sjećaš se kad se prošle sedmice rodio tvoj rođak, pa smo otišli na akiku. Pa kaže, sjećam, pa šta je, kaže, bilo? Kaže, proučili smo mu, kaže, ezan u desno uho i kamet u lijevo uho. Kaže, to ti je, kaže, ezan bez namaza, kad se insan rodi. A kaže, šta je namaz? Kaže, bez ezana. Kaže, to ćeš, kaže, sine, saznati kad ti dedo preseli. Ta jedna svijest o prolaznosti, ona nas neće paralisati, braćo i sestre, nego će nas ona učiniti produktivni u okviru vremena koje nam je gospodar dao. Tu je naša snaga. Dakle, prva dimenzija, budite svjesni dana da ćete biti vraćeni gospodaru svih svjetova. A onda Allah kaže ovako, sumetu efa kulu nefsi ma kesevet, ovo je važno, pa će svakome biti isplaćeno ono što je radio. Znate kad nas uče i kažu, ma nema koristi da budeš dobar, ma nema fajde od toga da budeš pošten, ne možeš opstati u takvom vremenu, u takvome društvu. Vidiš, svi prepisuju, pa da i ti prepisuj. Svi lažu, pa da i ti laži. Svi se snalaze na neki pogrešan način, pa da se i ti snađi. Braćo i sestre, ima Božji pogled iznad svega. Svaka, kaže, će biti duša nagrađena za ono što je činila. Svako će dobiti ono što je činio. I znate, kad mi budemo bili svjesni da Allah uzvišeni nagrađuje ne samo na ovom svijetu tamo, nego na ovom svijetu ovdje, drugačije ćemo se odnositi prema dobrim djelima. Ne može nama nikad, braćo i sestre, molim vas, nemojte da nam mjerilo postane šta svijet radi, šta ljudi rade, šta masa radi. To nije mjerilo. Kad bi svi krali, ti nećeš krasti. Kad bi svi lagali, ti nećeš lagati. Znate, kada je jedan čovjek išao putem, i ovo je princip, kada je jedan čovjek išao putem, sada i naišao pored jedne ograde i izvadi iz te ograde jedan onaj kolac, onaj, da kažem, štap, da se zaštiti od pasa lutalica. I on došao kući i onaj štap stavi u ćošak. Kaže njem supruga njegova, kaže, što si, kaže, sačuvao to drvo, de baci, kaže, to naloži, skloni ga iz kući. Kaže, hoću, kaže, ovo da vratim, kad budem sutra prolazio pored one ograde tamo. A onda ona njem kaže, pa dobro, kaže, šta si se ti našao, kada će ograda da propadne zbog tog jednog tvog koca, zbog tog jednog stubića, štapa što si ga ti izvadio. Kaže, neće propasti zbog jednog. Ali kada zamisli, kaže, ženo, kad bi svako izvadio po jedan kolac, šta bi od ograde ostalo?
Ovo je suština, braćo i sestre. Ne može naše životno djelovanje da usmjeri i odredi šta ljudi radi. Jer kad bi tako bilo, da nema sreće u tom društvu. Znate, kad ona jedna poznata priča, kada je jedan kralj u jednome gradu kazao, nestašica je bila mlijeka i rekli su bili, hajmo svako da neka u toku noći donese od sebe po 1 litru mlijeka ili čašu mlijeka koliko ima, da to sakupimo pa da imamo riznice naše kuhinje narodne, da imamo za bolesne, potrebne, siromašne. Dakle, hajde da sakupimo mnogo mlijeka na jedno mjesto kako bismo mogli izaći iz krize. Kažu samo da ne bi neko bio u nekom podređenom položaju, da ne bi se neko osjećao nelagodno što je donio manje ili više, hajmo po noći svi u veliki kazan da donesemo. Kad ko stigne. I oni, kaže, došli sutradan, kad veliki taj lonac, ogromna neka tamo, ogroman kazan, gledaju oni, gleda kralj, svi gledaju, kaže, šta je, kaže, bilo? Kaže, ovdje nema ni kapi mlijeka, kaže, sve voda. Pa kaže, šta je, kaže, bilo? Pa kaže, pita jednog, pita i drugog, pita i trećeg, pa kaže, ja mislio svi će donijeti mlijeko, ali kad ja malo dodam vode, neće se primijetiti, kaže. Ja ispoštovo svoje, ali nisam ništa ugrozio. I tako je mislio jedan, tako je mislio drugi, tako je mislio treći, i svi su mislili tako, da stave vodu mjesto mlijeka. I na kraju imaš nered u društvu. I zato ne određuje tvoje i moje postupke šta ljudi rade, nego šta Allah traži. Summetu vefa kulu nefsi ma kesebet. Pa će čovjek biti nagrađen zbog onoga što je u svom životu učinio. Ta jedna snaga ubjeđenja u Gospodara svih svjetova, ona nam daje osjećaj dostojanstva, braćo i sestre. Ako smijem kazati, mada naveo sam lijep primjer Bošnjaka Orašja, ali ja dolazim iz Sarajeva, imamo mnogo nekih teških izazova, kriza, problema. Svi gledaju Sarajevo i svi znate što se gore dešava, često mi ne vidimo neke druge izazove. Ali ako bi mogao da konstatiram šta je to što najviše nama trenutno, Bošnjacima nedostaje. Nije čak ni znanje, ni stručnost, ni diplome, iako imamo i tu svega, vi znate dobro. Najviše nam nedostaje dostojanstvo. Dostojanstvo. A zašto nedostaje dostojanstvo u jednom gradu, u jednom mjestu, u jednom narodu? Pa zaboravimo da ono dolazi od Allaha i da je ono kod Allaha. Najveću samo jedan primjer da malo bolje razumijete, zato što mi često, gubeći to dostojanstvo zapravo, izgubimo osjećaj da Allah sve vidi, da Allah nagrađuje. Kada je jedan veliki učenjak, muderis naš, vidim Muaz Efendi, on je moj školski iz Gazijine medrese, on je predavao u toj medresi, dakle, Kasim Efendija Dobrača, muderis Gazijine medrese u Sarajevu. Iza Drugog svjetskog rata, kada je postao ugledan među ljudima, dolaze mu iz one udbaške službe tamo i kažu, slušaj Kasime, ti samo potpiši ovaj jedan papir i bit će, kaže, sve u redu, ti ćeš se spasti, a mi ćemo dalje da završimo što treba da završimo. A trebao je u stvari da potpiše lažno da je neko nešto rekao što nije rekao. I on dolazi tom inspektoru i kaže, on u tom trenutku, slušaj, kaže ti, kad bi mogao učiniti da ono što je na nebesima bude dolje, a da ono što je na zemlji da bude gore, dakle da okreneš nebesa i zemlju, a ne možeš to, jer to samo Allah moj može. Kaže, ja ne bih pristao da jednu riječ neistine slažem na svoga brata. I 10 godina u zatvoru završio, braćo i sestre. Čuo sam prošle godine slučaj, ja sam to pričao, nije mi drago, ali da povežem sa ovim što želim da vam kažem iz ovog ajeta. Čovjek je došao u jednoj privatnoj firmi, napravili su spletku jednom čovjeku u želji da mu samo otežaju zato što je bio neki čovjek koji je bio normalan i moralan i zavidili su mu zbog nekih njegovih drugih uspjeha. Njega su optužili da je on šefu stavio neki ekser tamo u čorbu dok su oni zajedno nešto ručali. I na njega su sve svali, njemu su napravili problem i čovjek je doživio disciplinsku, kasnije sve sankcije do otkaza. I meni priča to jedan čovjek, ja ga pitam, pa dobro, jesi ti znao istinu, jesi ti znao da on to nije uradio, jesi ti znao šta je istina? Kaže, jesam. Pa rekao, što nisi reagovao, čovječe bolan? Što nisi zaštitio čast svoga brata? Kaže, ne mogu, kaže, svi su u firmi napravili ovakvu priču, a ja, kaže, imam kredit i nisam smio da rizikujem posao. Thummetu vefa kulu nefsi ma kesebet. Svaka će duša biti odgovorna za ono što je uradila, ha dobro, ha loše.
Ne možete ništa na ovom dunjalku i ne smijete pokolebati da uradiš nešto s čim Allah nije zadovoljan. A ako si uradio grijeh, desi se slabost, priznaj i pokaj se Allahu. Ili dođi reci, izvini, halala, traži, šefe, ovo je istina, Allah oprosti mi taj grijeh. Ali kad mi nismo svjesni, prvo da ćemo se Allahu vratiti, a onda da Allah sve vidi. Pa Kasim Dobrača je znao za ovaj ajet i zato je rekao, gdje ću na brata da slažem? Kako ću na brata da slažem, bola? Ovaj nije znao ajet, pa je slagao na brata. Jedan će dobiti nagradu, a drugi je odgovornost. Zamislite, braćo i sestre, da mi imamo svijest, Allah me vidi. Neću da budem nepošten, neću da budem pokvaren. Čuvat ću dostojanstvo i svoje, i svoga naroda, i svoga brata. To je kad, zašto je to zadnji ajet? Allah najbolje zna, zato što je suština naše vjere u tome. A onda dolazi završetak ajeta, gledajte kako hoću da ovu poruku da zaokružim s vama što se tiče kuranskog ajeta. Kad Allah uzvišeni kaže وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ i njima neće biti zulum učinjen. Pazite, Allahova mudrost, braćo i sestre. Prvo kaže gospodar nebesa i zemlje, svi ćete mu se vratiti. Pa kaže, svi ćete odgovarati za svoja djela. A onda kaže, nikom se zulum neće učiniti. Kao da nam Allah kaže, ako se bojite da učinite dobro dok ste živi, znajte, i ako vas zadesi neki zulum dok ste živi na dunjalku, kod gospodara ćete stići će vas potpuna pravda. I to čovjeku daje smisao. Pa ja sam gledao ovu našu braću u Palestini, gledam Al Jazeeru skoro svaki dan. I dan danas, sjećam se dobro i na početku ovoga genocida i danas kad sa njima, mislim ovo samo spomenem jer ne možemo pomoći, ali evo kao ibret jedan. I dan danas javlja se doktor neki dan i kaže mi nećemo odavde otići, mi znamo ako izgubimo ovaj život, znamo da nas ako Bog da čeka dženet kod gospodara. Zamislite snagu mladića, djevojke koji kaže ja ću da živim dostojanstveno, da činim dobra djela i ako me zadesi neko iskušenje, znam da je kod Allaha potpuna nagrada. Molim vas, braćo i sestre, takvu generaciju želimo da odgajamo i u Orašju, i u Modrići, i u Brčkom, i u Gradačcu, i u Sarajevu. Ljudi koji znaju da se vraćaju Allahu, koji će ulagati u sebe i koji će biti beskompromisni po pitanju vrijednosti naše vjere. I to je jedan ajet kojeg sam s vama htio da podijelim na kraju godine da naučimo večeras koji je zadnji ajet objavljen pejgamberu. Nije slučajno. Jer smisao života tvog i mog stao je u ovom kuranskom ajetu. Vratit ćeš se dragom Bogu, odgovarat ćeš za svoja djela, a on će biti pravedan. I onda ti znaš. Prolazna sam kategorija. Činim dobro i nikome neću zlo, a znam da će me gospodar nagraditi. I hoću s vama jedan hadis Muhameda a.s. da podijelim, da razmišljamo zajedno, evo cijeneći vaše vrijeme, zaokružiti uskoro tu poruku, pogotovo zbog omladine koji sam vidio dosta ovdje, to mi je posebno drago. Kako se navodi jedna izreka, kad sve dok budete čuli graju dječice u zadnjim safovima, znajte da ima nade za taj grad i za to mjesto. Hvala dragom Allahu, vi radite ovdje lijepe stvari. Čuvate svoj džemat, svoju zajednicu, okupljate se u dobru. Golemo je to, braćo i sestre. Znate, nekad mi podcjenjujemo. Samo da budeš, da živiš u nekom manjem mjestu. Samo da evo čuvaš svoju džamiju, samo da pomažeš svoga imama, samo da svoje dijete šalješ u mekteb, samo da dođeš na tribinu. Tako mi Allaha, golemo je to. To nije sitna stvar. Dakle, imaš identitet svoj. Volio bih jedan savjet da vam dam. Dakle, ovdje smo malo konstatirali. A sad jedan savjet želim da podijelim kako da se borimo sa izazovima u novoj godini koja dolazi. Jedan hadis poslanika alejhi selama koji nam je jedna lijepa zaista smjernica. Znate, kad god sam pričao sa učenim ljudima, kako da se sačuvam recimo od iskušenja, od izazova, od grijeha, uvijek svo to moje iskustvo učenja svodilo se na jednu stvar. A znate koja je? Ono u što čovjek bude ulagao, to će mu se vratiti. Sjećam se dobro jedne priče kad sam jednog profesora slušao iz Amerike, on se bavi etikom i kaže on, kad su ga pitali jedna majka, jedan otac, imamo, kaže, sina ima 18-19 godina i kaže, mi mu nešto naredimo, neće da posluša, mi mu zabranimo, on namjerno to uradi. A kaže, sve smo mu obezbijedili. Ima, kaže, auto, ima i laptop i tablet i kaže, ova prelijepa kuća u kojoj mi živimo, kaže, pita njih profesor, kaže, čime ste se, kaže, vi gospođo bavili, kaže, posao, biznis, nije nam ovo, kaže, palo s neba. A kaže, vaš muž, kaže, on još više radio, putovao, ulagao u firmu, u radnike i tako. To je potpuno legitimno. Ali sad ona ima problem, dakle, može sve da obezbijedi svojoj porodici, svome djetetu, ali nema bliskosti, nema prisnost.
Kaže ovaj profesor, kaže, gospođo, ono u što ste ulagali, to ste i dobili. Ono u što budeš ulagao u 2025. godini, brate, sestro, mladiću, djevojku, to ćeš da dobiješ. A ti biraš šta ćeš ulagati. Je li to nauka, je li to znanje, je li to zanat, je li to porodica, je li to prijatelji, je li to džemat, je li to danguba, je li to grijeh, je li to haram, je li to provođenje vremena na društvenim mrežama bez smisla i cilja. Svako bira. I kad izabereš pravu vrijednost i u to se budeš ulagao, vratit će se to. I jedan od principa koji s vama hoću da podijelim ovaj hadis poslanika alejhi selama, kako da zaštitimo evo sad sebe, svoju djecu od izazova, od iskušenja. Pa dođe u naše škole, dođe TikTok trend neki, vidjeli ste, mislim, evo zbog ove dječice govori. Sociologija naučno kaže da u dobi u 5. 6. razreda, pa kako starije djeca, dakle od 10 godina pa naviše, 60% više utjecaja na dijete ima njegov prijatelj nego više mama i baba. To je naučno dokazano, braćo i sestre. Do 12. godine kažu da je to 70% vremena kojeg će otac i majka provesti sa tim svojim djetetom. Za čitav život je. Do 12. godine. To je 70% vremena kojeg ćeš za čitav život sa svojim djetetom provesti. Ono što ste ulagali, to ste i dobili. Sad to je veliki izazov kojeg mi svi imamo. Ali jedan hadis Muhameda alejhi selama nam može biti lijepa smjernica. Dakle, ja inače nisam čovjek koji voli da konstatira puno. Puno mi je draže da dajem neko rješenje. I sad naučno i teološki i sociološki. Kažu kako zaštiti recimo djecu od tih izazova. Evo, za naše najmlađe, za našu unučad, našu djecu. Kažu da je najispravniji put da djeca imaju samopouzdanje u vrijednosti koji su ih naučili njihovi roditelji. Da sutra, na primjer, tvoje dijete ne ode, ne daj Bože, u drogu. Moraš mu 1000 puta objasniti, pokazati, dokazati da je to put kojim on ne smije i ne treba da ide. I da on nije gori ako ne ide tim putem. Makar svi da govori, moraš alkohol, moraš drogu, moraš kladioncu. Ti ga naučiš, ovo je tvoj put. I nemoj se osjećati manje vrijednim ako ne radiš ono što radi većina. I onda to dijete neće sutra imati kompleks i kazati pa da i ja probam. Da i ja sutra ovako ili onako živim. Nego ovo je naš put. Ovdje hoću jedan savjet iz života Muhameda alejhi selama, a inspirisan jednim događajem jednog od mladića, zvao se Sad ibn Ebi Vekas, koji je prihvatio islam. Kaže, on je primio islam, a majka mu nije bila muslimanka. A majka je robovala tome šta će da kaže selo, šta će da kaže Meka, šta će da kaže grad. Znate, ima kod nas često toga šta će da kažu ljudi. I u redu je kad se ti bojiš za sramotu. Ne daj Bože grijeh, ukaljati obraz, osramotite. Ali nemoj da te bude stid kad vidiš da ti dijete dobro uči, da dolazi u džamiju, da se druži sa lijepim, čestim društvom. To je ponos. A ima, nažalost, takvih slučajeva. Ja se sjećam, kad sam bio u džematu, imam prije 15 godina, komšiluk u Sarajevu, momak krenuo u džamiju, počeo se družiti sa mnom i kažu njegovi komšije, ja čuo kad su rekli, kaže šta bi i Samiru, prije bio normalan momak, sad krenuo u džamiju. Dakle, to je percepcija ljudi iz naših redova često, dakle, ljudi koji ne znaju, ne razumiju. Gledajte, braćo i sestre, Sad ibn Ebi Vekas prihvati islam. I njegova majka kaže, ja ne prihvatam to nije vjera naših predaka, mi smo obožavali kipove. Kaže, ja idem da štrajkujem. Ona krene da štrajkuje. A volio majku, bio poznat po toj jednoj pobožnosti, odnosno dobročinstvu prema majci. I kaže, ona izađe na sunce, pa kaže, neću da jedem, pa dođe jedan čovjek do njega, pa drugi, pa treći, kažu, Sade, reaguj nešto, majka ti je bolesna i slaba je. I sad, pasite teške situacije. Ja ne govorim ovdje o indoktrinaciji. Ja govorim o iskrenoj vjeri koja uđe u srce mladića, djevojke, koja mu ne pomuti razum, nego mu oplemeni čitavo njegovo biće. Ja o tome govorim. Ne da te neko ideološki pa da te usmjeri pa da te koristi, nego o zdravoj, čistoj, pravoj vjeri govorim. Koja ti čuva i razum i srce tvoje. Kaže Sad u tom trenutku, majka mi je, stalo mi je do njih, ali poručite joj, kad bi imala 1000 duša i kad bi jedna za drugom izlazile iz njenoga tijela, ja neću ostaviti put Kur'ana i Muhameda alejhi selama. Može li takvog mladića pokolebati skupina onih koji zovu alkoholu, zovu drogi, zovu kladioncu? To je planina, braćo i sestre. Te planine su sutra moralni uzori i primjer u jednome gradu.
Takvi nam treba mladića, djevojaka što više. Da uspostavljamo paradigmu čestitosti, čednosti, morala u našem gradu. Najlakše je nizbrdo ići. Samo se opustiš i nizbrdo ideš. Valja se uzbrdo popeti. Valja postići neki cilj. Lakše je spavat nego ustat na sabah. I zato, braćo i sestre, evo jedan praktičan savjet, bit ću maksimalno koncizan, cijeneći pogotovo u braću i sestre koji stoji. Muhammed a.s. kaže, ko bude imao 3 vrline, 3 osobine pri sebi, osjetit će slast vjerovanja. Znate zašto mi ostavimo vjeru, braćo i sestre? Zašto nam nekad vjera nije prioritet? Ne uživamo u tome. Teret nam postane, nismo je razumjeli. Kad budemo osjećali slast u vjerovanju, onda ćemo uz Božju pomoć čuvati te svoje vjere. Jer niko ne ostavlja kad je ukusna hrana, uzmeš, pojediš. Kada ti je čisto, lijepo, voliš da budeš tu. Kad te vjera tvoja oplemeni, zadržiš je. Jer je korisna za tebe. 3 savjeta, kaže poslanik a.s. Prvi savjet, kome bude Allah, njegov poslanik, draži od svega. Osjeća slast vjerovanja. Jedan od ciljeva od 2025. Govorim sebi, govorim vama. Da kažemo sebi, Allahu, daj da mi tvoje ime bude najveće i prvo u mome srcu. Možda nikad to sebi nismo rekli. Ja znam kad sam bio mladić, pa onako šta mi je najveća želja, pa razmišljaš, pratiš sport neki, pa razmišljaš neke mladalačke izazove, a onda dođem pričam sa umnim ljudima, sa učiteljima, kažu, pa vidi, najveća želja mladići, djevojke, ti treba da bude, da Allah bude zadovoljan s tobom. Sve dolazi nakon toga. Dakle, najveća želja u 2025. i u svakoj drugoj godini, da Allah bude zadovoljan sa nama. Da Allah bude zadovoljan sa nama. To je početak istinske kvalitativne promjene. Da mi Allah bude draži od svega. Sad, to je proces jedan. Šta to znači? Moj mi ego govori kradi, ali Allah kaže zabranjeno je to i ti nećeš. Moj mi ego govori idi u haram, ali Allah kaže da je haram i ne smiješ, ti kažeš neću. Moj mi ego govori ljuti se, srdi se, budi loš čovjek zato što tvoja mora biti zadnja, ali mi poslanik a.s. također kaže ne srdi se, zaista ko srdžbu uspije da obuzda, to će biti najteže na vagi dobrih dijela na sudnjem danu. I svaki životni izazov. I zato ovdje postavljamo kao cilj jedan, braćo i sestre, u novoj godini koja dolazi, da nam zaista najveća briga bude da li je Allah zadovoljan sa nama, a to ćemo znati ako budemo išli putem Muhammeda a.s. Zato se spominje Allah i poslanik. Jer je nemoguće doći do Allahovog zadovoljstva bez puta koji se zove Muhammed a.s. Jedan samo primjer kojeg samo hoću da podijelim za razmišljanje. Kada je jednom velikanu bilo rečeno, kaže, vidi, sve kaže poskupilo, kako ćemo mi izdurati, kako ćemo izdržati, inflacija. On kaže, ja, kaže, zato uopšte ne marim. Moje je da obožavam Allaha kako mi je naredio, a njegovo je da mi da opskrbu kako je obećao. Sad ovo ne znači da nećemo raditi, ne, nego znači da će naša najveća briga biti jesam li ja odnos prema Allahu ispravnim učinio. A na fakat će svakako doći koliko me Allah propisao. Ja znam jednog čovjeka koji je pravio kuću, čitav život radio kao kamionđija i po bivšoj državi, i po Bosni, i po Evropi. Čitav život kuću pravio. Taj dan kuću napravili. Znam tačno koja je porodica. Taj dan da useli i on tu noć preseli. Nije jedan dan zanoćio u svojoj novoj kući. Nije mu na faka bilo to. Imate ljudi, mogu sebi da kupe šta hoće. Ali bolestan, na primjer, Allah mu boli. I kaže, ne znam, ti ne smiješ da jedeš teletinu, ne smiješ da jedeš janjetinu, na primjer. A može da kupi, ali nije mu Allah dao na faku u toj hrani. I zato najveća briga s kojom treba mući u 25. godinu i svaku drugu je da li je Allah zadovoljan sa mnom. Sad naravno ovo se može obrazlagati koliko hoćemo, ali to je jedan veliki cilj koji moramo da težimo. Koliko nam je Allah u našim životima bitan. Jedno lijepo mjerilo da znate da li nas Allah voli jeste, ako želiš da vidiš svoj položaj kod gospodara, pogledaj čime te Allah uposlio. Hvala Allah, mi smo večeras ovdje zajedno da njega spomenimo, da nešto naučimo, pročitamo, da se družimo. To je velika blagodat, braćo i sestre. Naravno, o Allahu ljubavi se može puno više govoriti, ja nemam ovdje ni vremena, svakako kasnije ću vas obavijesti, ali evo, o tome možete puno više čitati u knjizi koja zove Oni koji Allah voli. Ali ako ti ne bude cilj da te Allah voli u 25. godini, sve druge želje novogodišnje su pogrešne. Ovo je prva želja, najvažnija želja. Jer ako dobijem njegovu ljubav, sve drugo je nakon toga. Ako njegovu ljubav ne dobijem,
Šta mi vrijedi sav dunjaluk kojeg sam dobio? Gledajte onda savjet Muhammed a.s. kako da sačuvamo to zadovoljstvo u duši, slast imana. Dakle, prvo voljeti Allaha najviše od svega. A onda nakon toga en yuhibbel mer'u la yuhibbuhu illa lillah. Da čovjek voli čovjeka samo radi Allaha. I ovdje interesantno, kaže poslanik a.s. da čovjek voli čovjeka. Nije rekao musliman muslimana, nego da voliš čovjeka, svakog čovjeka, brate i sestru. Svakog čovjeka, nebitno koje vjere, koje nacije, voli ga radi Allaha. U kom smislu? Kad vidiš čovjeka i kažeš on je Allahovo stvorenje, ne slažem se sa njegovim grijehom, ne slažem se sa njegovim kufrom, sa njegovim širkom, to ne podržavam, ali njega kao biće koje je Bog stvorio, volim zato što je on stvorenje moga gospodara i želim mu dobro. Želim mu svako dobro na ovom svijetu, želim mu dobro na budućim. Zato za njim želim da razgovaram, da mu pokažem kuransku istinu i tako dalje. I zato vas molim, braćo i sestre, voljeti ljude radi Allaha. Znak da će čovjek sačuvati svoju slast, vjerovanje, jeste kad prestane previše ljude kalkulantski gledati. Znate što znači voljeti ljude radi Allaha? Svaka ljubav traje onoliko koliko traje uzrok ljubavi. Kad je uzrok ljubav nešto prolazno, imetak, ljepota, položaj, pozicija, bilo šta prolazno, proći i ta ljubav. Kad je uzrok ljubavi Allah koji je živ i vječni, koji ne umire, onda ta ljubavna priča traje na dunjalku i na budućem svijetu. Šta znači voljeti radi Allaha? S kim god se pomažeš u dobročinstvu, a ne u grijehu, voliš se radi Allaha. Kad te neko uzme za ruku i kaže vidi nemoj to da radiš, to je grijeh, to je pravi prijatelj. A ne dođe, hajmo zajedno griješiti, zajedno se smijemo. Nema tu prijateljstva. Kada te neko usmjerava, kada te neko podržava, društvo ljudi koji vas pomažu da rastete, to je ljubav radi Allaha. Kogod ti reže i krila, ne možete voljeti radi Allaha. I to je drugi korak i treći korak. Evo, hoću sad tim da zaokružim, molim vas, braćo i sestre, ovo je pogotovo pred kraj godine. Kaže poslanik a.s. da čovjek prezire da učini grijeh kao što prezire da bude bačen u vatru. Mladići, djevojke, znate kad ćete osjetiti istinsku sreću u svojim grudima, istinsko zadovoljstvo, istinsku snagu, vjeri, kada ti grijeh bude bio mrzak. Znam da možda nije lako, ali kažeš, mene to ne privlači. Jer nije isti onaj ko čini grijeh i smije se i onaj ko čini grijeh i plači. Evo možda večeras među nama ima oni koji ne klanjaju, ja to poštujem, razumijem, nisu svi imali možda imama blizu svoje kuće, nisu imali roditelji koji su klanjali, nisu imali svi džamiju blizu svoje kuće. Dakle, nisu imali mogućnost da nauči. Ali dođeš, kažeš, Allahu moj, ja znam da trebam klanjati, ali Allahu nemam snage, ti me pomozi. Ili ide neko ovdje u kladioncu, neko ide u kafanu, neko čini blud, pije alkohol. Kažeš, Allahu moj, ja znam da ovo nije u redu, Allahu nemam snage, molim te, pomozi me. Znak da ti Allah primio pokajanje, da ti grijeh koji ti je nekada bio sladak postane mrzak, a da dobro djelo koje ti je nekad bilo teško postane drago i srcu milo. I zbog toga vas molim, braćo i sestre, mladići, djevojke, evo, da zaključak jedan izvedemo. U novu ovu godinu da uđemo sa nekim pravim novogodišnjim željama. To mi je zaista cilj bio. Prvo da budemo svjesni svoje prolaznosti o kojoj smo govorili. Da znamo da Allah sve vidi i da nas Allah neće iznevjeriti. Znate, nemojte nikada ubijedi nas neki ljudi koji ne vjeruju Allaha da se ne isplati biti dobar. Samo znajte, nije isto biti dobar i dobričina. To je sad tema za sebe. Možete li razumjeti razliku između biti dobar i dobričina? To bi sad novo predavanje trebalo. Ali to mi je bitno da zaključimo da ja ne učim ljude da budu dobričine. Učim ljude da budu dobri. A dobričina je neko ko je dobar za sve drugi osim za samoga sebe. Neko koga drugi ljudi koriste, manipulišu, takav je naivan i od njega nema više ni društvo koristi. A dobar čovjek je čovjek koji širi dobro, koji postavlja granice i sebi i drugim ljudima oko sebe. To je bila dimenzija iz onog ajeta. A iz hadisa smo naučili da nam Allahu zadovoljstvo bude najveća briga, da volimo svakog čovjeka. Širite to u svom gradu, širite to u našoj domovini. Nema mi ništa draže, vjerujte, nego kad vidim da negdje zajedno, evo, možemo da vidimo mladiće, djevojke, Bošnjaci, Hrvati, vole domovinu, žive svoje vrijednosti i čuvaju ovu našu domovinu. To je naše bogatstvo. I ljude posmatraj kao Božja stvorenja i djela odvojiti od ljudi. Djelo osuđuješ, ne čovjeka kao ličnost. Pa kaže, ne slažem se sa tvojom vjerom, ne slažem se sa tvojim grijehom, ne slažem se sa tvojim postupkom. Dijete kad odgajaš, nemoj da kažeš da ti ne valjaš kao sin, kao kćerka, nego ovaj tvoj postupak, sine, kćeri, nije u redu, ali tebe majka i babo vole bezuslovno. I onda ćemo odgojiti zdravog pojedinca koji će sutra imati samopoštovanje.
i da grijeh preziremo. Molim vas, nemojte da padnemo u zamku nekih najluđih noći, nemojte da sebi otežavamo svoju svakodnevnicu sa onim s čim Allah nije zadovoljan. Braćo i sestre, mi bi mogli ovako govoriti i do sabaha, ali evo, mene Allah počastio, ja sam u proteklih nekoliko godina nešto od ovog svog skromnog znanja stavio u korice nekih knjiga. Hvala Allah, nedavno izašla 5. knjiga. 5 knjiga sam napisao. Ova 5. knjiga posebno interesantna, ako vaš jednu trebate odabrati za sebe ili za dragu osobu. Neki su mi pisali čak hoće li biti knjige, bit će knjige na izlazu, došao je sa mnom jedan kolega, ko bude bio zainteresiran. Svaka knjiga je na svoj način lijepa, ali ova oni koje Allah voli, posebno interesantna, zato što nam govori o jednom putu, kako od toga da gradeći sebe, mi gradimo svoje društvo i svoj džemat. Ja molim Gospodara da nas pomogne, da budemo od onih koje On voli, da nam On dadne snage, da se sačuvamo od iskušenja nas i našu djecu i da ako Bog da se ovako zajedno družimo na dunjalku, još puno puta, najvažnije da budemo ovako zajedno u džennetu sa poslanikom alejhi selam. Allah nam dao svaki hajr i ako Bog da ovo nađemo na vagi naših dobrih djela. Hvala vam puno, selam alejkum. Hoćeš da ja može. Evo, kaže Hafiz, da završimo sa dovom, kad je ovako lijepo društvo, treba dovom da završimo. Vema arsalnake ila rahmetan lil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodaru, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Allahu, Gospodaru naš, neka ovo naše okupljanje ovdje bude na vagi naših dobrih djela. Allahu, mi znamo da imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo, grijehe nam naše oprosti. Molimo te, Gospodar, da se raziđemo odavde, ti zadovoljan sa nama. Allah, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko očekuje potomstvo, ti ga sa potomstvom obraduj. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga sa hajili bračnim drugom obraduj. Molimo te, Gospodar, vrati našu omladinu islamu na najljepši mogući način. Gospodar, neka u srcima našim bude ime tvoje prvom mjestu. Molimo te, Gospodaru, pomozi naš narod, pomozi našu domovinu, pomozi umet Muhameda alejhi selam. Olakšaj našoj braći i sestrama u Palestini, u Gazi. Gospodaru, čuvaj naš narod i našu domovinu od dušmana koji nam dobro ne želi. Molimo te, Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla. Molimo te, Gospodaru, da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, neka se ovdje do sudnjeg dana ezani uče. Neka se ovdje do sudnjeg dana ljudi na hajru i na dobru sastaju. Neka ovdje žive ponosni Bošnjaci, muslimani koji se ne stide svoje vjere i svoga jezika i svoga naroda. Molimo te, Gospodaru, sačuvaj nas od zla koji dolazi od teškoća koja podnijeti ne možemo. Molimo te, Gospodaru, pomozi nas na putu dobra, iskoristi nas na putu dobra. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. El Fatih.